Kalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Numanay nayunan ti edad, rumbeng nga agnaknakem ka nga addaan dignidad. Tampok dito'y drama tayo, kas kalatibyan! Apay, adatungtungan nyo ka ni kumarim at tumasa arumar kaya? Adaya? Adamot di tarwar, urayan na ka. Nakasukat mo. Aguray ka man talagi pag. Kumari Jose! Awan, malagip kon. Awan maray, umaya kon. Nay, sa dino ayamanan ti papanan nyo. Di mo kuna na mapan kayo manin makichismis. Agbirbiro kayo lang iti kaapayo. Ne, saan ka pa'y mata nakasukat? Nalipatak nga adagayang papanantay ta. Nalipata mao na mapantago kay ukay. Ay na, bumakit atalaganda tao. Ang kangarod agsukatan at mapantan. Ang mga lumaibusan ta. Awan, urayan nak nga rudbi eh. Kunak man nukunam ang mapanta ijelending. Adayamat nagtungtungan takas ta. Nagkaroon ka naman naglilipat mo, Rosing? Saan ko analipatan? Aginda damagaklaan. Kay, kasanungan dyan nagsaritaan ta, arugyan ta ang negosyo. Ay, uwan, lakay. Rogyan ta, dahi ta ang negosyo. Ang mapan kami pa'y agukay ukay kan ni Kumarik at Tumasa. Nalaka kanukat tila ko da ijay kaluklukat nga ukay-ukay ijay junction. Agawid ka mula adagos ha. Tadya ipapantay dyan lending. Lending. Negosyo. Wan, i-memorize ko. Tapno jak malipatan. Sige. Rumarak. Inalam di tulbag. Awan. Ayan jay tulbak gayam. Kita manday ta. Sa dinong aminan, tinangisab itak. Lagi po saan ka mabali na pumanaw na awan di tulbag? Ay, una yan. Nagkarumatan, tiki naman naglilipat ko. Damagan pa lang. Sign of aging daytan. Pag nauntan aging gadita paradaan mare. Tawa mo lumabas sa tricycle. Sapay nagpudot. Ada payong mo dita. Nalipatak mo dya payong ko dya balay may. Manayunan man ang tipikas ko. Ay, sagmamano tiplete ita aya. Ngiminan Ay, aguray ka. Apay asimmardang kamag na. Nalipatak mat ang tipitakak ija balay may. Ay na, aldawan mare. Ay, mabit lang, Mari Innaksublian. Ay darasam tanay, nagpudot. Tain kayo dita. Tinapa. Tuyo. Aglaklako kan iti daeng kas kada tuyo ita. Wan, gumatang kan. Kano agpukpukis ka ija parlor. Ita, agisursur kan. Sideline ko mat Sayang ma, day ta kinapintas mau. Ay, narigat ibiyag ita. Narigat ag pili-pili. Oh, gumatang ka matan. Litson ti ginatang ko si dahin may. Agsidsida kami ayamot iti daeng. Kas kada tintina pa dita. Ay, sorry naman. Rich kid pala kayo. Oh, sige nga Roda. Panawan ka pa, tagisursurak. Daing! Tinapa! Tuyo! Ay, urayak lang na banog ang nagsublay. Kat, adan dya pitakam. Ay, wen maray. Nakaparabaw gayam ija lamisan may. Ay, limabas mat ni Julie. Amom, agisursur-sur matan iti daing. Piman mait. Asino Julie? Diyan nga agpukpukis. No siyak. Mabainak man lang agisursur. Oray awan. Uray siyak mata. Mabaina man lang.
Anya langin nga iti makuna dagiti tattaaw no agi-sur-sur-surak dita. Wala. Daing pa'y mati sur-sur-sur na. Ay, nakababain. Katinta nga rudan na. Katwa na. Nay, ada lumabas at tricycle. Para umaw. Ay, uwan. Para! Para! Ay na, makapagukay-ukay tamo laangan. Inta nga rud agluganan. Ay, Maray, at dagayang malagip ko. Anyaman daytan. Ay, jak samot na ilak jay ridaw, may. Anya? Kan, nalipatak jay tulbak ija balay, may. Ay no, apunay mat daytakin naman ang lilipat mon. Ay, saan kami pa yung aglugan? Para kayo, saan kayo magkaya maglugan? Ah? Ay, pasensya ka na, kabsat. Ay, Maray, agsubliak manen, Anya ngay nga raw, narigat mat no sarkanda dya balay, may. Ay, mabalin ka day nga agsubliak manan. Ay, makaung-ung takon maray. Iso asaan ako na makaisam. Aldawan, katagluto akpay. Ay, mabitak laang. Last day to yan na panagsubli. Inka nga rudan, darasam. Ayan na nga, di inukay-ukay mo. Saan kami pa'y anakapan? Nagsubliak Tanalipatak nga inlak to'y ridaw. Nasayaat mo no saan kayo na matuloy. Tani, isupay agastos. Matuloy kami. Nagkunakan ka saan? Ala, saan mo nga ilak? Tani, adak mo tan. Sige lakay. Si kanto nga rodan ti agluto Maray, awan nalipat akon. Iso nga ituloy tanti mapan agukay-ukay. Sigurado ka. Panunutan pa'y. Ang mga noda na lipatam. Awanan. Intan. Partakan ta nga rin timagna. Ang mga numaibusan ta. Una, gumatangak man iti ipasikat ko ijay PTA meeting inton Lunes. Madlaw da pa'y aya nga ukay-ukay no ibagak 5,000 ti bayad ti ibadok. Katwan, kastamat lang ter aramida. Pasikatan ta dagiti kaarubata nga awan makukwartada. Tomasa! Nagkita tamot laangan. Nakita na kong. Agbayad ka! Ay, Nabayagan di utang mo. Ay, di naksingir-singiran. Apay kit na saan? Nabaybayag nga ilamlam mga anak. Ay, di nakasasit gan. Nay. Kauray bakbakatan ka. Sa anak nga agduado amang pungot-pungot kan ka. Tasi ka pa'y anak ka utang tinaturad. Saan ka nga umas asidig ka Ay, sus! Agpinungot kayong samutan. Ay, talaga nga ipungot-pungot ko dahi tabakan. Ay! Hustaon! Saan kayong naagapa? Saan na daytoy? Ti maudi pa nagkita ta. Tandaan am dayta. Idarum ka tagkita ta dya korte. Tandaan am dayta. Sige Ay, babay. wan! Urayak ti darum mo. Apay ko na mabuto nga kamay darom. Agdarom ka lang nga. Ay, huston Maray! Huston! Tahay blood mo! Ay, madingarod tirik na akon. Apay, pudno ayang nga adda utang mo kenkwana. Ay. Jay pudno, Maray. Adda, nabayagan day jay. Saan mo anabayadan? Singir a singir. Iso ti pakarurudak. Ay, bayadam ngamin ay sus. Makatudtudon samait. Ituloy ta kadipay, ti mapan agukay-ukay. Awan mo nga rod payong ta. Ipostpontan Inton maminsan to na mapanta. Anya ti makunam? Wunan Malas day to nga aldaw, mare. Malas talaga. Apay anak ko namut amalas. Dayjay abakat. Ilamlam mangak. Nagsabat kami pa dito'y dalan. Ay, una yan. Nay, dua kayo matnganda ditoy. Kaapay! Anyat bibiyang mo! Ay, awan matkit di Ay, di naman biyag mo ti pakibiyangam! Nay. Apay nga agungot ka. Apay, kayat mo ti gubat. Ay, katwa na! Day talaga yaw! Ay, sos. Agbugat sana talaga. Ay, Mare Roseng, saan mo tutupan day ta, babae? Napigsa day ta. Maabak ka. Ay! Awan kabutan ko! Ay, na. Ganun ka ba lang nga awitan, jay sa nga batsala ako na adaing. Awan kabutan ko! O sige. Ay, pinuot na talaga. Ay!
Tasimangpat kan, Tomasa. Ada mang birbiro kan ka abakay. Nakautangam ka naw. Nagkapo dito'y balay? Nagsarita kamay. Nagdakal matgayam ti utang mo nga itartarayam. Ay, kita man laday jay abakit. Ibagbaga na pa'y gayaman nga itartarayak jo utang ko. Na, anyaya nga main tipod naw. Kwa? Adaya utang mo kan kwana. Adda? Payasaan mo binaybayadan. Ay, kababain day tangay naramid mo. Kwa nga main. Tanya ti rason mo. Day to itilaglagi pa. Numanay na yunan ti edad. Rumbeng agnaknakam ka nga adaan dignidad. Anya tinapasamak bakit? Kuso-kuso matlaw na day tabuok mo. Kan, nakaramutan pa tirupam. Ay na, nagpinungot kami kan ni July. Nakiapa ka manan. Ay, unay kan. Kanayon mo't nanti pan nakiapam. Nakaungetak gayam. Di ka lang nagpaspasin siyan. Uray bugbog kawan dakon. Pasensya ak pailaang. Apay, di mo ayaam mo. Di pagsasaw ako nana. Numanay na yunan ti edad. Rumbang agnaknakam ka nga adaan dignidad. Para kanyak dayta. O sino pa'y kuma? Nagadon ti kinaapam. Apay, di ka mabain. No bumakbakit ka, umad-adumat ko matigayim mo amang isakit ken ka. Apay, kalaban mo mati umad-ado. Ape maray, di mo kunaan nga daman ng tungtungan taan nalipatak. Awan at talaga ti malagip ka. Agpakadwa ko makin ka. No adda oras mo. Sa dino ay ati papananta. Kani bakit losing? Mapan ko kasarita. Taidarum nak ka no, gapoy dya utang ko. Kan gapo iti panangapak kan kuana. Ay, mabalin na kaduan nak mare. Wen apay kit din asaan. Angam, maray, adda nga ta ni July. Amangan numalabsan ta. Kat ipungot-pungot na kaun gapo iti pungtot na. Aywan anya. Nagpinungot kayo gayam. Sapay kabagyan na amin dagiti taga-purok tres. Pag titinulungan da kan ay jay. Kasano nga ta daytoyan? Ay, nagrigat anya no adda kabuteng mo. Saan ka basta-basta makarwar? Mabuti ngakpaykit din amapan makitsinda. Una, tagtrabaho ni Julie ija parlor ija ilay. Ang tangay mapanak makisarita ka ni Nana Luseng. Anya nga tanong kastamot ng ti aramidom ka ni Julie. Siyak! Makisarita kan kwa na? Hay! Jack la maaramid dayta, maray. Ay, uraan niya pa'y ti mapaspasamak. Syakit din ti agpakumbaba. Ay, naglaingan ngay. Adun ti maliplipatan tamare. Nataengan tan. Jay ko nangarod nila kay ko. Numanay na yunan ti edad. Rumbang nga agnakam ka nga addaan dignidad. Sa bagay mo't kit di amaray. Ay, aklunan taman kan saan. Talaga abumakbaketan. Ay kastala ti biyag mare. Saan amalapdan dayta? Sige, sige! Aglalaban tayo! Nakasagaan na ka makigubat! Sige, umasidag ka luseng, tapursingak amin dagtangipan mo! Ha? Ay, kwa. Sa anak nga imay, tapno makigubat, wano makiapa. Anya nga rod? Imayak, tapno makikapya. Ay, pakawanan ako, no anyaman tinaisawang ko, anak kasair kan ka. Tantanangak ton ti agsasao. Amumatan, matured tayo matan. Ha? Kasta aya. Wun. Ay. Makasangit ak man iti dayta kinunam rusing. Batch. Agkabatch kayo gayam? Iwan, agkabatch kami. Jakmat kat nakaturturog iti mano arabe Gapo iti da iti asusik ta. Batch.
Umay ka nga rudan at agbeso-beso tan, ta friends tan. Uwin ah. Day talaang magtururayot tumasa. Ti umay ka makisarita. Pasensya ka, nana. Amo ka na bayagan di utang ko ken ka. Umay kung to bayadan, intun umay abulan. No problem. Ay, di nak nga rod idaruman, ah? Mapanak ko man kaut. Kitaom na'y nakarubata ko. Ah? Ang itataimay ka. Apay mapanak pa'y laang ngay. Nagsarita tamutan. Di agkapya tamutan. Tumasa. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Numanay nayunan ti edad. Rumbeng agnaknakam ka nga addaan dignidad. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay as sagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay.